Reka noneho ugiye nguha amakuru. Ukeneye amakuru? Nkeneye amakuru. Ukeneye amakuru? Naba bakeneye amakuru. Bari Abarabu nibavuga ngo baraza gushotora Israel. Irabereka ibintu bibi. Intambara. Iyo urimo kubona. Iyi turayita akana. Akana k'iki? K'intambara. Intambara nini. Ni intambara izaza ubona bakoze kuri kariya gasozi nakubwiye kitwa Uriya. Bakoze kuri Uriya Musigiti w'Abayisilamu. Ni ukuvuga Palestina kugeza uyu munsi ntabwo iraba igihugu cyemewe, kandi imbere niyo yari igihugu, ariko ubu ngubu ikolonizwa na Israel. Niyo yigenera amazi, ikayigenera umuriro, ikayigenera buri kimwe cyose. Urumva n'ubu babanyuze muri humye kuba barashoboye gucukura indaki nka ziriya, kuba barubatse hasi, kuba barakoze ibikorwa nka biriya. Babana b'Imana original nibo bariya b'Abisiraheli. Bariya rero reka nkubwire no muri iki kiganiro muri iki gice cya kabiri nta nubwo nakwemerera kukubwira ngo Abisiraheli bashobora gutsindwa. Reka noneho ugiye nguha amakuru. Ukeneye amakuru? Ukeneye amakuru? Bariya Abarabu nibavuga ngo baraza gushotora Israel. Irabereka ibintu bibi. Israel ifite imbaraga yibikiye, imbaraga zivuga ngo mu gihe ibi bihugu bimpagurukiye, ibyo bihugu byose Israel yiteguye byose bihagurutse, nakora iki? Izo mbaraga ntiziraboneka. Yaratubwiye imbunda zigomba zarwanirira Israel ntago zibitswe muri Israel. Utwo no dukoresho turaho. Israel ifitanye amasezerano n'ibindi bihugu biyibikiye imbunda kumwibanga. Nta nubwo natinya kuvuga ngo Uriya mubona witwa Perezida Putin. Uranyumva neza ko harimo n'abantu biwe afitemo indani bashobora kuba ari Abisiraheli. Aho nawe arabatinya, nta nubwo yakohereza y'ingabo. Wari wumva indege iva muri kwa Putin ijya kurasa Israel? Hari indege wari wumvaho mu kirere? Nese mu mateka bariya Putin yibesheho gato, ubwonko bwe babusiba. Nese ko Aburahamu yagize abagore batatu. Yagize Sara, hagira na Hagari, hakagira na Ketura, aribo bari abajordani bavukamo bari abajordani. None se ko mu makuru tugenda twumva ko Putin ashobora kuva ava ku mukuru mugore wa Muze wa kuri Ketura. Reka mbabwire n'izi ntambara mubona nyinshi, inyinshi z'intambara nizikomoka ku makimbirane y'ibitabo nka Kuruhani nka Bibiliya. Uranyumva neza? Kubera abantu babisoma nabi bakabyigisha nabi. Rero yo wageze ku musozi mu mpinga za Herimon ubu uri mu kaga, kuko yo hinjiyemo umuyuda turi muri uwo musozi bahita iyo bisi bayirasa. Je ngutumye kuba Palestina bitonde barabacucuma. Wowe kubera wagezeyo ahubwo noneho umuhanuzi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Aposo tuyo kwinjira mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cya Israel. Igice cya kabiri rero jewe ndumva uburyo twatangariza abakunzi ba everyday bashaka kumenya amateka ya Israel. Tubabwire gukomera kwa Israel. Gukomera kwa Israel. Ariko turavuga muri gukomera kwa, ariko tuvuga ni intambara ahiri mwirerekeza n'inyungu ibihugu bindi bifitemo birimo bigenda uko byagenda ko intambara buriya uyiri miraba hari ibihugu birimo bifitemo amantuze y'amaprofi. Bariya nta nyungu zirimo, nta nyungu muri iyi ntambara irimo. Urashaka tuvuge kuri iyi ntambara ihari? Erega jewe rero biracyangoye kuko nakubwiye hari intambara. Iyo urimo kubona iyi turayita akana k'iki? K'intambara. Intambara nini. Ni intambara izaza ubona bakoze kuri kariya gasozi nakubwiye kitwa Uriya, bakoze kuri Uriya Musigiti w'Abayisilamu. Kuko ni ukuvuga hari icyo bita niba navuga ngo amasezerano y'inyungu rusange, hakabaho n'icyo bita
uburenganzira bwa buri gihugu. Ni ukuvuga Palestina kugeza uyu munsi ntabwo iraba igihugu cyemewe, kandi imbere niyo yari igihugu, ariko ubu ngubu ikoronezwa na Israel. Niyo yigenera amazi, ikayigenera umuriro, ikayigenera buri kimwe cyose. Urumva n'ubu babanyuze muri humye, kuba barashoboye gucukura indaki nka ziriya, kuba barubatse hasi, kuba barakoze ibikorwa nka biriya. Abahamasi bo muri Palestina ni nawo mujinya Israel ifite, kuko ntibagomba gukomera. Noneho kandi nabo bararwana no gukomera ngo babe igihugu. Uranyumva neza? Kandi noneho nibamara kuba igihugu, buri umwe ararwana no kugira ngo arebe ibice ko yabigaruza. Aba Palestina nabo baravuga, aha hari kwa sogokuruza wacu Abraham, tugomba kuhafata West Bank yose, ariyo ntara ya Yudaya n'iya Samariya. Aba nabo bakavuga, aho hantu muri Bethlehem, za Yeriko, aho ngaho hose ni mu gisekuruza cyacu, tugomba kuhagaruza. Uranyumva neza aho biri? Rero ubu ngubu arashigikira abavandimwe. Noneho rero ku cyumbajije kivuga ngo inyungu ibihugu bifitemo nizihe, ntabwo ziraboneka. Ahubwo ubu zishingiye ku idini. Ko imwe kuri Bibiliya, kandi Bibiliya isezerano rya kera nta gihugu kitaryigisha, nta batarisoma. Noneho ubu se reka nkubwire nk'ubu kintu cy'igitangaza. Ushobora kwemera, nkubaza ikibazo umunyamakuru ukinyemerera, ubu ushobora kwemera yuko abakristo uretse abayisilamu bose barimo gusenga bavuga ngo Mana afasha Abisiraheli? None se uranyemerera ko ari ryo sengesho? Ni bamwe. Uranyemerera? Ntabwo ari bamwe. Abasomyi ba Bibiliya bose ubu bari kuri kote ivuga ngo Mana fasha Abisiraheli badatsindwa. None abayisilamu uremera ko ubu ngubu abayisilamu nabo baba bavuga ngo fasha abayisilamu bacu Palestine itsinde? Uko ni ukuri. None niba ari ukuri rero, ubu biracyari mu nyungu z'ibihugu abakristo bashigikiye, kandi nakweretse ibihugu by'ubukristo, nakweretse Amerika. Amerika ntibatege ko ishobora kujya kuri kote y'abayisilamu. Byashoboka. Ntabwo byashoboka. n'Ubwongereza na za Australia n'ibindi. Abayisilamu nabizo ubona ibyo bihugu by'Abarabu byose biri kuri kote ya Palestina. Uranyumva neza? Ni ukuvuga rero usibye ibihugu bya Afurika bimwe na bimwe bitinya, kuko biratinya ibyihebe, ntabwo bishobora kuvuga ngo duhagaza. Abarabu babasukamo ibyihebe, babakupira za essence, ibikorwa byabo babakorera byinshi, babyangiza. Ni ukuvuga Afurika, ibihugu bya Afurika byo bigomba kwituriza. Byo bigomba kwituriza, ntibigire kote bibonekamo. Uranyumva neza? None se aposo ukiri ngaho, bari abayuda basi kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Yesu yaraje ntibamwemera, baramwica. Bamaze kumwica baravuga bati aya maraso, niko babwiye Pilato, aya maraso azatubareho n'abana bacu. Bari Abayisiraheli rero ingaruka za biriya bintu nari y'amaraso ya Yesu arabakora. None se reka tubaza, bari abantu Imana yabahaye isezerano, nibyo twahereyeho mu kiganiro cya mbere. Abantu baze kureba part 1. Part 1 ni ukuvuga abantu nibaze kureba ibyo bice twagiye tugaragaza. None ubu turi muri part 2, ariko part 1 twabagaragarije yuko ari ubwoko butavumika. Uranyumva neza? Ariko tugiye mu isezerano rishya naho, aho ni mu isezerano rya kera. Uvuga mu none se mu isezerano rishya mbwiraho Imana itanga Abisiraheli. Nuvuga ngo mu isezerano rishya ambwira icyanditswe gisa nkaho Yesu yabavuzeho. Yesu yabavuzeho muri Yohana ibice 10, igice cya mbere umurongo wa 11. Haravuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Ku murongo wa 12, icyo kora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ku murongo wa 13, ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri, ahubwo n'ababyawe n'Imana. Ariko hari ababyawe n'amaraso
babana b'Imana original nibo bari ab'Isiraheli. Bariya rero reka nkubwire no muri iki kiganiro muri iki gice cya kabiri nta nubwo nakwemerera kukubwira ngo ab'Isiraheli bashobora gutsindwa. Reka noneho giye nguha amakuru. Ukeneye amakuru n'aba bakeneye amakuru. Bariya Abarabu nibavuga ngo baraza gushotora Israel irabereka ibintu bibi. Ubu nimubona ibirimo gukorwa muri Gaza. Ubu nta n'ikintu irakora. Israel ifite imbaraga yibikiye, imbaraga zivuga ngo mu gihe ibi bihugu bimpagurukiye. Hari ibihugu, reka nkubwire ibihugu bikikije Israel. Hari igihugu hano hejuru. Hari igihugu cyitwa hejuru. Hari igihugu cya Lebanon. Hari igihugu cyitwa Syria. Hari igihugu cyitwa Kingdom Jordan. Hari igihugu cyitwa Saudi Arabia. Hari igihugu cyitwa Egypt. Hari za Yemen. Ibyo bihugu byose ndavuga ibihana imbibi na Israel. Noneho hakaba n'ibindi bihugu bigenda bihana imbibi n'ibyo bihugu, nk'ibihugu bya Iran, nk'ibyo bihugu bya Iraq, nk'ibyo ubwo n'ubuhugu butuye hamwe. Uranyumva neza? N'Abarabu nanuza burya iyi ngiyi Taki burya ifite igice cy'Uburayi kagira n'igice cy'Abarabu muri Taki. Ibyo bihugu byose Israel yiteguye byose bihagurutse. Nakora iki? Izo mbaraga ntiziraboneka. Ntabwo ziraboneka. Israel ikintu cya mbere ugomba kumenya nabikubwiye. Uranyumva neza? Twebwe umugide ibintu yatubwiye. Yaratubwiye imbunda zigomba zarwanirira Israel. Ntabwo zibitswe muri Israel. Utwo no dukoresho turaho. Israel ifitanye amasezerano n'ibindi bihugu biyibikiye imbunda. Mwibanga nyine. Ubu ntiwabimbaza ngo njye aho ngaho mvuge ngo na Amerika. Mba ntarajya muri Amerika nkamenya ibiberayo ko mvuga ibya Israel. Israel ntabwo barayibona. Israel niyo ya mbere mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ishobora gufuhira ikirwara nk'uko ubona corona yari irahejo bundi abantu bose bagapfa. Israel ifite imbunda z'ubumara abantu bakwinukirizaho ubwonko bwabo bugapfa. Israel niyo ya mbere muri tekinoloji ku rwego rw'isi. Uranyumva neza? Ikaba igihugu cya kane ngire ngo nkurikije amateka y'abagide batubwiye igihugu cya kane gishobora kuba gifite igisirikare gikomeye ku isi. Kandi ubwo ni igisirikare barebera iwabo. Ariko noneho nakweretse ko ibi bihugu byinshi bitandukanye byose biri inyuma ya Israel. Ni ukuvuga biyibikiye ibikoresho. Uranyumva neza? Ni ukuvuga yishobora kuba rero iya mbere ku isi. Aba Barabu sugire ngo ntibakabaye bose bavuyeyo bakarwanirira na Gaza. Ubu giye reka nkubwire nkanjye nta nubwo natinya kuvuga ngo nuriya mubona witwa Perezida Putin. Uranyumva neza? Ko harimo n'abantu biwe afitemo indani bashobora kuba ari ab'Isiraheli. Aho nawe arabatinya nta nubwo yakohereza y'ingabo. Wari wumva indege iva muri kwa Putin ijya kurasa Israel? Hari indege wari wumvaho mu kirere? Nese mu mateka bariya Putin yibesheho gato ubwonko bwe babusiba. None se apostle ko Aburahamu yagize abagore batatu. Yagize Sara, hagira na Hagari, akagira na Ketura, aribo bari abajordani bavukamo bari abajordani. None se ko mu makuru tugenda twumva ko Putin ashobora kuva ava ku mugore wa muze wa kuri Ketura. Erega reka nkubwire biriya bihugu jewe ntaragerayo nabikubwiye ngo mbere numvaga nta kwicarana n'umuyisilamu. Numvaga abayisilamu ari babi. Numvaga Abarabu ari babi. Numvaga bitewe na Bibiliya y'uburyo bayitwigisheje. Ariko nagiye gusanga bariya abantu ari abavandimwe baravukana. Nk'uburugero reka mbanze nguhe ibimenyetso bibiri kandi mu gice cya mbere twabivuzeho. Reka mbanze mbiguhe ikimenyetso cya mbere. Ushobora kwemera ko Abraham Imana imuha igihugu hari aho yari yavuye? Yaravuye uri Kaludaya. None se umuntu ahavuka sihi wabo? Ni wabo. Ubu surumva atari umwarabu ugiye mu buryo bugize. UN yigiye kureba ntireba Bibiliya.
yireba inkomoko. Uranyumva neza? Ireba iki? Inkomoko. Rero iyo ugiye muri biriya bya Israeli, amateka y'umugabo witwa nde? Abraham, akwereka ko biriya bihugu ari. Reka nguhe ikindi kintu. None ngiye kuguha ikizame. Abatureba ngiye guha umunyamakuru ikizame. Reka nguhe ikizame. Edeni iba he? Edeni ni yahe? Ubu nugo kutubwe wageze muri Israeli. Ni wowe mpaye ikizame. Edeni iba he? Edeni je sinza ahantu. Edeni rero iba muri Iraq. Muri Iraq niho Adamu na Eva bari. Muri Iraq. None se siyo twizera? Naburahamu buriye yakose muri Iraq. None se sibyo twizera? Mbere njyayo nari mbizi. Numvaga abantu bose bavuka hariya Israel. Numvaga Bibiliya rero yuyisomye nabi yakuyobya. Reka mbabwire n'izi ntambara mubona nyinshi. Inyinshi z'intambara nizikomoka ku makimbirane y'ibitabo nka Kuruhani nka Bibiliya. Uranyumva neza? Kubera abantu babisoma nabi bakabyigisha nabi. Iriya miryango irindwi yari muri Israeli mbere yuko Aburahamu ava muri Uriya ubukaruda cyangwa ava muri Iraq yo muri Misiri. Aza iriya miryango yagiye imiryango umuntu yageze kuri Israeli yagiye inshuro nyinshi ntabwo inshuro imwe nagiye inshuro 24 rero ufite experience rwose nimushaka rwose uranyumva neza bajye ku kibuga cy'indege cy'Ikanombe ntikirahinduka muri migration barebe Saturday yambutse kangahe ajya muri Israeli. Indege nagiyemo ni indege ebyiri. Indege nakoreshaga indege ya Ethiopian na Turkish. Maze kujya muri Israel inshuro 24 muri Cairo mpanyuze inshuro 9 nambukiranya nkajya ku mupaka nkava Cairo hagati nkajya ku mupaka wa Irati nkava Irati nkava Taba nkajya Irati nkazamuka ubutayu bwa Negev ndabuzi. Uranyumva neza? Ubutanza kubaza uriya rugendo nzarukubwira. Hari n'abantu nzakuzanira hano. Imana yakoreye igitangaza turi mu butayu bwa Sinayi nabonye. Ndeka ahubwo mbakurangire uzajye kubashaka. Hari umusaza wavuye mu gihugu cyo muri Kongo w'umunyamurenge. Niko babita ubundi si Abanyarwanda. Ariko bakunda kuvuga bavuye imurenge ngire. Urumva? Uwo musaza yitwa Rameki. Asengera muri Selepari. Undi musaza yitwa Bishop Kamuzinzi. Asengera muri Faith Center. Aburamu nimero zabo. Oya kandi mbakurangiye kuri YouTube ku Karubanda. Noneho aboreka nkubwira ibyabaye bari mu ntuza. U Rwanda nirumenye ngo hari abakiranutsi barurimo. Uwo musaza witwa Rameki yaratubwiye ngo kuva yavuka na bugingo nubu ntarogosha umusatsi ku mutwe we. Uranyumva neza? Uwo musaza Kamuzinzi aratubwira mu myaka abo bose bafite imyaka ikabakaba 80. Baratubwira umwe ntabwo arigera ajya ku bitaro. Ariko umva igitangaza cyabo. Uri mu misozi ya Sinayi narindi mu cyumba cyabo. Twaraye mu mashambure turimo abantu batatu. Ariko ngiye kubona byari nko mu masaa 6 ndakanguka atari inzozi mbona icyumba cyabo cyose cyabaye umweru amashuka ibiki ndareba ndangije ndavuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda dufitemo abahanuzi bameze nka ba Mose. Uranyumva neza? U Rwanda rufite abahanuzi nyakuri. Yona ahantu yavuka warahageze? Narahageze ni bugufi. Yona ahantu havuka ni bugufi y'ahantu urabona Nazareti. None uyuvuye Nazareti utarajya Kana y'i Galilaya hari agasozi aho ngaho niho Yona avuka. Niho iwabo. None se inyanja warayibonye Yona yamizwemo n'uruzi? Siriya se ya Mediterane. Niyo ngiye. Ni Mediterane. Hari yindi se? Niyo ngiye. None se yarimo ajya naho urufi rwamurukiye. Ashira mu bigeze cyari.
iyo ngiyo ni kure. Hari ibice bimwe mubona muri Bibiliya burya bimwe biba biri muri Ethiopia, ibindi biri muri Iraq, ibindi biri muri Misiri, ibindi biri he burya ibindi biri muri ako gace ko bita West Bank. Ariko twebwe urugendo rwacu turukora wana Israel ifite amajyaruguru n'amajyepfo. Barimo tubwira izi za Bethlehem ni mu majyepfo, mu muryango wa Yuda barepfo. None se mu majyaruguru za Hamas zaba ziri mu majyaruguru cyangwa zira mu majyepfo? Hezbollah ni iri muri iri yingi y'iruguru muri intuza Lebanon na za Syria. Koko hari imisozi kwa badani yongiye. Wowe uranahaza uzi gusoma Bibiliya. Turi kuri Israel. Twavuze ngo aposo kuri Israel. Twaba turavuga Dani kwa mu majyaruguru. Kwa majyaruguru bya Dani kwa majyaruguru. No kuvuga iyo ntago ari ibihugu. Bibiliya ibagaragariza ibihugu. Ariko yiriya yose ni Israel. Muri pati ushaka kumenya ngo batubwira ko hari ibice bibiri, hari Palestina hakaba na Israel n'abamena n'abayuda. Abayuda ubu noneho bari mu majyepfo mu majyaruguru. No kuvuga ukuntu bimeze nyumva neza. No kuvuga Bibiliya ni igaragaza ibyo bice. Ariko ikabigaragariza mu miryango 12. Iyo miryango 12 niho ubona bamwe batwaye ayo majyaruguru, abandi batwara ibice byo hagati, abandi batwara ibice bihera iyo za Irati. Noneho hari iyo miryango uvuze yo kwa badani ni igisa nk'igihugu, ariko bose ni Israel. Noneho muri utwo duce nibyo twavuze mu gice cya mbere, harimo aho iriya aho bita kwa nakubwiye ibihugu bihana imbibi n'ibyo bice. Hari igihugu cyitwa Syria, hakabamo igice cyitwa igihugu cyitwa Lebanon, hakabamo ikindi gihugu cyitwa Kingdom Jordan. Ni ukuvuga ibyo bihugu bigiye bifiteho ibice. Nk'ubu rugero nakubwiye hari danger zone tujyamo, ariko umugida akatubwira ngo hano turi ni habi, barabiguteguza. Nkuko ubona indege guteguza ngo aha mu kirere ni habi, ambara life jacket, umuryango n'uyu nguyu, indege nigira ikibazo ujye kwiba busimbuka ugwe hasi. Ukire cyangwa ntukire. Na hariya yo tugiyeyo baratubaza murashaka kujyayo, tukavuga turashaka kujyayo. Ibiciro byaho bigiyongeramo. Ibyo bice rero ni ibi. Ni ibyo bice wavugaga byo kwa badani mu migezi ya ba Filipe, bugufi y'umugezi aho babatiriza Yorodani. Yorodani ifite ibice bibiri aho babatiriza. Hari igice cya ruguru iriya ku bice bya badani na ba Filipe muri ayo masoko, hakaba n'ikindi gice kiri za Yeriko. Noneho Yeriko ni nayo Yorodani burya Yesu yabatirijwemo, ariko aho batunganyije ni ruguru. Noneho aho hantu ni naho hari umusozi witwa Herimon. Rero yo wageze ku musozi mu mpinga za Herimon ubu uri mu kaga, kuko yo hinjiyemo umuyuda turi muri uwo musozi bahita iyo bisi bayirasa. Iyo tugiyeyo tujyanwayo n'abagide b'Abarabu kuri uwo musozi wa Herimon, kuko ubu uri ku gace ka Syria, uri no ku gace ka Lebanon, uri no ku bice barwanira barasaniramo bigize n'umupaka. Nk'ubuje waho barimo kurasa ku mupaka Hezbollah aho irimo kurasira Israel, genda habona. Kuko narahakanda genda haza. Ni naho heza, ni naho heza, hari itohe, kuko hari imigezi, hari amazi, hari amasoko. Yugeze kuri uwo musozi wa Herimoni na ahantu heza, umusozi uhora utemba amazi, cyakime nk'uko Bibiliya kivuga. N'ubu niko bikimeze. Noneho Negebu, umugezi wa Negebu ramagana he? Iyo ngiyo Negebu ntago mbizi muri Bibiliya, ngire ngo aho ntabwo ushobora kuba narahageze, ariko muri Bibiliya ntazi. Ariko ako gace nakubwiraga yurebye hasi gutya ubureba za Sezeriya, biravuga ngo tumere nk'imigezi Negebu. Ubwo imigezi myinshi umenye kwiva muri iyo misozi ya Herimon. Bigomba kuba ari hiri, koko muri iyo misozi ya Filipe, imisozi ibyo bice bya badani niko gace keza. Noneho ibi bice ariko by'ubutayu nibyo bibandaho, ni naho hari intambara, ni naho bashaka. Ahubwo je ni nacyo cyambabaje.
okay ntago cyambabaje ariko nagitekerejeho nkiburira igisubizo ni ukuvuga iyo urebye ibi bice bya ntuza ibi bice urebye za Nazareti, Galilaya, Tiberiya, ibyo bice nta ntambara nyinshi ziberayo kandi niwo hantu hari icyatsi, hari ubuhinzi, ubworozi, ibici, ariko iyi za Yudaya iyi mu ntara ya Yudaya na Samariya usanga ariwo hari ibibazo kandi ni ubutayu gusa. Warimo batubwira ko aho hantu harimo abe intambara wahageze Igiye Gaza nagezeyo, Bethlehem nagezeyo. Gaza ni ukuvuga niyo edikota ya ntuza niyo edikota y'Abapalestina. None se umuji wubatse neza urebye ntuze Gaza na ntuzeye ahantu ubatse nehe ubatse neza uravuga hehe? Gaza na ntuzeye Gaza nuvuga ngo Gaza intambara imwe yabera naha muri se ahantu hubatse neza nehe? Ko nawe munyamakuru kutarajye Israel ga ni nka Europe. Israel irubakitse bari abantu bakoronezwa bagahabwa amazi na Israel, bagahabwa amazi umuriro na Israel. Israel wari wumva yo ngo amazu runaka igihumbi yasenyutse n'iryari si bibona barimo gukorerwa batajya babikorerwa batera imbere gute? Ahubwo akeza je nabonye Gaza ifite nuko yegereye nayo ku mazi iri ku mazi yegereye ubundi reka nkubwire urugendo rw'abana b'Israel bava muri Egypt bagombaga kunyura Gaza bakambuka bakagera Israel, nta nubwo rwagombaga kubatwara ukwezi kuko Gaza yegereye Misiri za Cairo. Ariko noneho iyo tugiye twe turazenguruka amasaha 17 kuva muri Cairo ujya ku mupaka wa Taba muri bisi bo barazengurutse bajye pfiyo. Shaka kumenya ahantu baye bacumbisa hano Piauriti warahageze? Narahageze bugufi ya ntuza bacumbitse n'ubu haracyari y'abana b'Abisiraheli banze kuhava bakiri ku mateka ya kera. Oya bari ku mateka ni kure cyane ni muri kandi nkubwira ko ari Egypt haracyari abayuda aha muri nuze Piauriti imara wageze aho hose biregeranye shura wageze aho se no kuvuga ko kantu na kantu kasaga nk'akantu gatoshe bari hagati ya Cairo aho bita Suez y'Ikadani noneho bari hagati y'ubutayu hari icyo bita desert ubutayu hakaba n'icyo bita imisozi ya Sinai. Ni ukuvuga abana b'Israeli bagombaga kwambukira bugufi bakambuka inyanja niba Imana yibambukije bakayambukira hano hagana za Gaza bakinjira hano Yeriko. Urumva bagajya Gaza bakajya Israel, ariko bo barazengurutse bajye pfo. Koko impamvu tuvuga ngo bagiye pfo nuko bongeye bakazamuka bazamukira iruhande rwa ntuza rw'iyi misozi ya Moab, kandi iyo misozi ya Moab iragenda igakora Taba na Irati bazira gutya bajya ruguru babona kuzenguruka bambuka bava muri Jordan Kingdom kuko iyo misozi ya Moab iri muri Jordan Kingdom babona kujya Yeriko. Rero kuva Yeriko ujya epfiyo ni urugendo hafi rw'amasaha ageze hafi arenga 7 cyangwa 8 mugenda n'imodoka. Urumva ariko noneho ni n'urugendo rw'imisozi rw'inyanja kuko hari inyanja itukura, hari Dead Sea, hakaba n'umugezi wa Yorodani. Ariho abana b'Israeli bambutse bava hariya barangije bashira amabuye hasi, bamaze kuyashira amabuye aho mu ntuza barangije ngo bayakandagiraho barayambuka. Ntabwo wibuka muri Bibiliya aho Bibiliya ivuga ngo ntuza babwiye Mose. Oya Mose we burya ntago yigeze arenga imisozi ya ba Moab. Ahubwo aho jewe ngeze ndimo kukubwira ubwo bari bambutse imisozi ya Moab bamanutse bongera kuzenguruka bazamuka bagenda bazamukira ruhande rw'ikibaya icyo kimanuka cya Kingdom Jordan. Kingdom Jordan nacyo ni igihugu.
none bagenda bakizamukiraho bagera Yeriko bageze bari hakurya y'umugezi uyu witwa Yosuwa arababwira ngo nimuceceke ejo haraba igitangaza batoragura amabuye bashira mu mazi barambuka babona kujya muri Yeriko sinzi niba ubyibuka neza ndavyibuka none se aposo hano hantu muri ubutayu bana hano bavuga ngo ubutayu bwa Parani ubutayu bwa Zini ubutayu bwa Sin ubwo butayu bwose ubwo butayu tuza tubunyuramo uva muri Kairo urimo ugenda mu rugendo rw'Abisiraheli nukuvuga urugendo rw'Abisiraheli banyuzemo rwa rundi bajye baririmba mbega inkuru y'urugendo abana ba Israeli nyemerera mana ngendane nawe mu butayu nakeza gahaba nukuvuga iyo nkuru y'urugendo tuyihera aho bari Kairo tukaza Swedi tuvugana jewe nubwo ntaragenda Israel uru rugendo kuva muri Egypt ndaruzi nagenda nkubwira ndaruzi neza muri Bibiliya kuva bavuye ariko Imana ntiza navuga urugero shaka uzarunyura mu gose shaka uzahanyura ubundi twarahanyuraga ariko ubu ngubu kubera muri ubwo butayo iyo mitwe ya Hezbollah Hamas nimwiri rero ifata abakera rugendo ikababohoza mbere twarahanyuraga hari umutekano baduhaga bisi yajyaga hagati imodoka ebyiri za polisi zikaduherekeza koko nukuvuga icyo gihe murundanira muri Kairo bakababwira ngo ejo muzagenda ugasanga amabisi nk'icumi arakurikiranya agenda noneho iyo mugeze ahantu polisi yaho niyibambutse indi polisi kabambutse ariko kubera ko hari abanyamahanga benshi b'Abanyamerika banyamahanga babongereza bagendaga bahapfira kandi urabizi y'umunyamerika umwapfuye cyangwa umwongereza igihugu gikupirwa baba bafite amasezerano yo gufashanya nukuvuga icyo gihe rero byinshi byagendaga bahise babihagarika ubu hanyuramo bake ntago bigikomeza cyane nk'ubu muri Israel nari mfite urugendo rwo gutegura abantu bazajyeyo mu kwezi kwa 12 ariko ubu ngubu nabihagaritse ubu ngubu nzarindira intambara irangire wenda abantu bazagende nko mu kwezi kwa 5 muri part 1 watubwiye ko intambara ubihagarike ari papa ntabwo ari iyi nakubwiye ko intambara papa azahagarika nimwe uzabona yageze ku muzigiti w'Abayisilamu uze kumva neza part 1 none se apostle ahubwo iyi ntambara yirahagarikwa na UN UN ni iri buyihagarike koko iyi ntambara baraza kubaho kumishikirano kandi Israel ni ukuyisaba kandi nakubwiye ikintu kiri butume uranyumva neza ikintu kiri butume gazitaraswaho cyane nibi bishaka nirekure baba Israel babasirikare oya hari Abisiraheli batwaye 220 ntago wumvishije amakuru Hamas nibarekura biraza koroha nibatabarekura barabarasaho kandi nakubwiye ngo ibyo Israel irimo gukora icucuma ntibiraba Israel nakubwiye ifite uburenganzira burasabiriya bihugu byose biyikikije niko mugidi yakubwiye uretse no kumbwira na Bibiliya iravuga ngo ntibaneshwa Imana irabarinze Imana irabarinze bariya n'ubwoko bw'Imana none se apostle bariya bose ko ari urubya ko ari Aburahamu none se Imana yarobanura ku butoni reka nibyo mbabwira wowe nakubwiye ngo ni wowe wanabyivugiye muri iki kiganiro cya mbere niba ari icya kabiri uravuga ko nkuruta abana mujye mwitondera ababyeyi ubundi Imana yawe wowe uranyumva neza ni papa wawe ni nyoko Imana yawe ya kabiri ni mama wawe ni papa wawe bariya bana ntabwo wowe ubizi ko bagiye bavumwa bamwe ntibavumwe n'ababyeyi ntabwo wibuka Yakobo avuma ntuza avuga ngo umugisha akavuma Uriya witwa nde yitwaga nde Sawuli
Esawu ntabwo uzi amasezerano yamuhaye. Ntabwo uzi amasezerano Yakobo yatwaye. Isezerano ryari ry'uyu mwana mukuru, rirangije riva kuri uyu mwana mukuru rijya hehe? None se ntabwo uzi ibintu byabayeho? Ntabwo uzi abantu Imana yagendaga ivuma muri Bibiliya cyangwa ababyeyi babo? None se apostle kuzi ko nubizi ko nuze Aburahamu yasabiye umugisha Ishimayeli, Imana yamubwiye ati yaramubwiye Aburahamu ntabwo we nakubwiye. Ntabwo uzi ibyo Ishimayeli yahawe nizo za peteroli n'ibihugu bye gukomera, ariko afite umugabane w'intambara. Cyane ntabwo urasoma inkuru, ntabwo urasoma iyo nkuru. Imarayika amanukira umugore mama wa Ishimayeli, ntabwo uyizi. None se umugabane wose ntabwo uzi kuri Yakobo? Uri kuri Yakobo none, ariko uzi ko Aburahamu mbere ataravuka Isaka. Ntubizi ko muri Bibiliya Aburahamu Imana yamubwiye Aburahamu ntabwo nakubwiye kuri uyu. None se reka nkubaza, igisekuru Imana iha umugisha muri Bibiliya ni iki? Aburahamu noneho abwira Imana ati Imana rero ndashaka n'uyu azakomera. Imana avuga ati azakomera imiryango, azagira imiryango 12. Uwuhe? Ishimayeli. Umva, Ishimayeli Imana imuha umurage w'izo peteroli, ikamuha umurage w'ibyo bintu byose, ariko ubutware n'ubushobozi n'iki biri mu maboko ya Isaka. None se aposo ko abantu batwisuzi bakomoka ku bantu batatu tugiye inyuma y'umwuzure tuvuye kuri ba reka rero nkubwire, reka ibi tubirekeraho tuzagaruke. None se aposo ikintu tugenda dusozereje twumvikanye nuvuga ngo bari abantu bariya ikitatu, hariho kwa bose n'Aburahamu, hariho kwa Yakobo, hakabaho bo kwande bariya bo kwa Ishimayeli. Nicyo mpamvu nkubwiye ngo tube tubiretse tuzagaruke. Kwa Ishimayeli ntago babarirwa mu miryango 12, imiryango 12 ibarirwa kuri Yakobo. Nabizi. None se Yakobo n'umuzi muri Bibiliya? Umuzi ute? Yakobo ndamuzi. Umuzi ute? Yakobo ndamuzi. Yakobo urabizi ko Bibiliya iravuga ngo imiryango y'Abisiraheli izaturuka muri iyo miryango 12 aribo bana bande bayishaka. Nukuvuga ngo bose bari bose bari mu bapfu butaka. Nyine hari ibintu bibiri uhuje, hari ikibazo uhuje. Ikibazo nakubwiye icyo cyo turacyemeranywaho cy'ubutaka ko ari cyo bapfa, ariko ikijyanye na koti Imana irimo kurwanirira, Imana irimo irarwanirira aba bo kwayishaka. No kuvuga ngo bari abantu bari Abisirayeli impamvu uzitugiye mu isinorisha. Urabizi misinorisha. Uzi Yesu wo. Ariko reka nkubaza, Ishaka byarwa nande? Isaka abyarwa na Aburahamu na Sara. Noneho Yakobo akabyarwa nande? Yakobo Yakobo abyarwa na Isaka. None se munyamakuru kuki urimo ushaka kujijisha abantu? Nukuvuga ngo ntabwo kujijisha. Oya, reka nkubwire. Aho ni misino rya kera tugiye mu misino risha. Isezerano risha rireke. N'Abayuda turimo kuvugaho ntibaryemera. Impamvu bataryemera nabo base Yesu. Iyo uvuga ku isezerano risha ubu uvuga kuri Yesu, kandi twebwe Yesu ntago ari we dushaka ubu kuvugaho, turimo turavuga kuri Israel. Nukuvuga tubanze twemeranywa hanga. Dore n'amasaha yamfasha, urumva? Ariko noneho subibona, dore amasaha yamfasha, nshigaje iminota 10 kubangezaho ngomba kujya. Noneho reka dusoreze mu minota mike tuzagaruke. Ndagira ngo nkubwire, Abraham abyarande. Mbwira, Abraham abyara Ishaka na Ishimayeli. Noneho impamvu Israeli ijya kuboneka nyine Abrahamu kote y'Imana irimo. Imana yaramubwiye ngo jya mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha. Abrahamu agezemo abyara abana. Uranyumva neza? Abo bana yabyaye ni Ishaka nande na Ishimayeli. Ishimayeli harimo nabo kwa Ketura nabo bashiremo, ariko ntabwo bo bari mu isezerano.
nuko bose n'abana abana nyine reka nkubwire nawe birashoboka kufita abandi bana nanjye nkaba mfite abandi bana uranyumva ariko abana b'umugore w'isezerano kuva kera nibo bitwa abana b'umurage. Bibiliya iravuga rero ngo abana ba Aburahamu abana ba Aburahamu kwisezerano none muri igihe cy'isezerano risha ntabwo ari bari abo ntabwo ari abo noneho reka nkubwire aho ngaho abayuda bari hari bake Yesu umwami n'umukiza abo bariya nago barakizwa ariko n'ubwoko butavumika. Noneho reka ngusabe kubera amasaha ajyanye mfashe reka ngusabe ikintu kimwe reka umpamagare n'umuntu wenda wigisha Bibiliya urumva bazana amateka n'ibitabo tukora isesengura dusesengure noneho ikintu dusezeye none wegenda reka abantu bari ahanga abantu bari muri iki kibuga cya everyday tubaha isezerano yuko nzongera kugaruka wazanye undi mutumirwa turi babiri dusesengure ku cy'abana ba Abraham ariko jewe icyo nshorejeho ngenda nuko nzi ko Abraham yabyaye Ishimayeli na Ishaka noneho Ishaka niwe wabyaye abo bana ba Yakobo nande Yakobo nande Yakobo na Esau. Noneho umugisha Israeli nk'igihugu gihabwa isezerano binyuze muri Yakobo. Imana imubwira ngo wari umunyurugutu n'umugi Imana yamubwira ngo ariko ubu ngubu urakomeye ubwoko bwose bugenda buva muri we imiryango y'abayuda y'abadani igenda ihabwa imbaraga n'ubushobozi kandi Imana ntabwo yivuguruza. Tugisoza ariko abantu tubabwira ngo ntikirangiye neza tuzagaruka n'abasesenguzi bandi woge nusesengure wandi utegure apostle ugenda utegure ariko genda tegura ibintu mazemo imyaka 20 ni nko kumbaza igisekuru kiwacu ngo nabaye jewe ibyo nzategura nago birenze kuri ibi nkubwiye ibisekuru twavyemeranye jewe nta kibazo cyane ikibazo cyari dutubikanye niki ni kibazo kimeze gutya ni kibazo kivuga ngo uyu munsi Imana abantu batuyisi ibare mu mitima je none reka nkubwire ndasoreza kuri iki kintu noneho ibijyanye n'iyo miryango tuzagaruka ariko jewe icyo nkubwira nawe kikujye mu mutwe aba bantu b'Abisiraheli uranyumva neza bose barebere mu gisekuru cya Yakobo Israeli baho Israeli yitwa igihugu umva Israeli baho abayuda nemera nabaki Yesu abayuda batake bahakanye Yesu umwami n'umukiza bameze cyo kumwe n'abari bameze n'abari wowe emera bakiriye Yesu n'abataramwakira apfa kuba ari umuyuda Bibiliya iravuga ngo yaje mu bye abe ntibamwemera uranyumva neza nukuvuga barabe n'amasezerano nuko bafite amasezerano kandi reka ngutuma agakiza kazabagarukira ngiye kugutuma nimara kugutuma nitangire nomero ya telefone ngiye ngutumye kuba Palestina bitonde barabacucuma wowe kubera wagezeyo ahubwo noneho umuhanuzi noneho jewe reka mbwira abantu reka je nsaba abantu abashaka ko mbasengera kuri everyday abashaka ko mbahesha umugisha mu mpamagare kuri 0788 58 70 ubwiye no kubasengera no kubisenga ugiye kubaturaho mu minota nk'itanu cyangwa 7 ugiye kubasengera minoti nakererewe nzajya mbasengera ugiye kubasengera mu sengesho soza ugiye gufata iminota nk'itanu ubasabira umugisha cyane cyane umusabye usengere abantu bo kuri gusenga everyday none se umva munyamakuru hari ikibazo bampamagaye mu gikari nta kibazo jewe nigirira Zoom nkagira YouTube hose turasenga bampamagaye kuri 0788 hari ikibazo nta kibazo kuguhamagara noneho reka nkubwire ngira n'amavuta asengera abarwayi bagakira
nkagira amavuta asengera abantu bakabyara. Abantu iyo nomero ahubwo yinshirireho ni 07 88 58 70 71. Every day shiraho iyo nomero. Iyo kwisabiraho banzo basabira umugisha bano bantu. Kambasabire. Mana mu izina rya Yesu risumba amazina yose dusengeye every day kugira ngo izamuke. Mwami uyu mukozi wawe yagize iyerekwa ryitwa ngo gusenga every day. Mwami aravuga ngo gusenga kwa buri munsi. Mwami rushaho kumuha umugisha nawe, rushaho kumuremera bamukunda, bamugirira imbabazi, barebe mwami ko akeneye kamera, barebe ko akeneye mwami Imana, akeneye mwami kubona abamufasha. Mwami iki kinyamakuru nta kindi kintu gitambutsa ijambo ryawe, gitambutsa umurimo wawe. Mwami reka umushigikire, mbasabiye umugisha, abarwayi bakize, abarushe, abaremerewe, reka mwami Imana ubafashe. Mwami natwe tugenda muri ubu bukwe tugiyemo, ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka mbabwire ngo shalom. Mwari kumwe na Prophet Apostle Ntambara Saturday Innocent. Shalom. Shalom, shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.